Mātou te vi I oel o mātou tua le nei fiafi. Mātou te whafte I atu oel o mātou te mālelangi. Ono le mātou tio lo lofa malo wanga le lei. Nau tau singa e mātou le nei aso. Whafte I me umalava. Wai whaia moi mātou mai lava le tau si o mai le nei teimi. E te tai file mo mai elo mātou ola le tua. Mātou mawal nei teimi tāua ma le mātanga fie. Mātou te o mai e whātau ruina le mātou Paul Klame. Mātou te whāsoa I laulawa fionga pa ia. Whaaftei le atua I o manuia, whaaftei au mea lofa, whaaftei le ola, whaaftei me umalawa, vi ia lau swafa. E mātou te wala watu le nei fiafi se I alofa mai ma whaau mai. A fio mai laulawa mana ato toa se e whaau ulu mātou mta upu. Whaau le whalongolongo au tangata whaau mai foi. Ia tea ua nao se au auna e whātau nuina ma watu lo fina ngalo le nei po. Talo le tua I nei e whapenao nā mataina le mātou Paul Klame le nei fiafi. E le manuia ma lau whau unga mana. Se ia o lava ina whai wina me uma le nei fiafi. Mai lava le whatau waa ia watu pe ia te oe le vi inga ato toa. Whamanu ma le whane tanga le mamalu ma le silsili esi. Tu maua ia te oe mai lava le amatanga si o le ngatanga. Ia vi ia oe Yesu. Vi ia oe le atua le tamale aluma le ngang pa ia. Whaaftei tele, whaaftei tele, whaaftei ia vi ia oe, whaavau. Ameni. Vea fole nei teimi o te whatalo whatua I le pa ia o si o tātua tunu. Tātua tunu pele Samoa whapena lava o na mawalunga le viingo le tua o na lana tau singa ia te utau. Ia mai tātou umo mwhai onto e te tai mai lo tātou wola. E le nei fo ia fiafi le anga le leo le tua. Patalo fatu. Tu sai fo e male to e fafo isia mai o le tātou mawtanga le nei fiafi. Ia via le tua. To e whamanu ia tu le tau sanga fo ia te utau. Pa ia man malo si o tātou tunu. Ia wawea lava fo ele nei teimi matanga o fie. Ia mo le atua ele nganga o le whaftai ma le whamalo tu sai ma le tapo inga. Ia me se fo ele whenga iai ma malo longa ma ta whaonga. Whaftai lau te talo ma whai ono toe au maila au na nei. Pa e ono toe whatau nuina le tātou maftanga. Whaftai le tapuai, whaftai le onsai. Ia leo tātou toe fo I ma le tātou Paul Klame pe ona masani ai. O le tutu le Upega ile Loloto, nei fo ia fiafi, so e whafo I pele vi inga I le tua. Tātou te awele mua ma le whaftai lo tātou te mai le langi. O no lona alofa ma lona anga le leila na tau singa. Leo ma le te tai mao le tātou wola. Ia u tātou la sia mai ele nei tau sang fau. Vi ia ilona swafa pa ia. Watalofa atuai I le ne fiafi I au auna pa ia le tua ma utofa le tua. So stovini lava. Alenga te foi le whatalofa atu nei o tātou tu asin sina te mama tina mātutua. O lo tāpo I mai ia le tātou Paul Klame le nei fiafi. Whatalofa foi inisi o lo mwhai ona mafuta mai tonu o mauta ngase o lo whaafonga mai ai. Au ia iti ngā o le tino o mawhtianga o le soifuanga. Ia anga leile tua pa ia tulana whamalolunga ia tu tau. Ia whatalofa foi nai o tātou uso mtu whawhene o maua malitato mawhtanga I tono o whalpupui. Malo le on sai. Ata alofa foi lau whenga luenga le nei fiafi. Malo le ngā lulue. Ia manuia lava tiute mawhaiva o le nei fiafi. Ia ele ngata foi lea ia whata alofa le pa ia ma le mamalu o Samoa o lo ta ape le nei kilope o lo tātou nanofo maa mawai. Po whelawa se atunu o lo mafuta mai le nei po ia. Patalo fatu ia te oe le fiafi le swafo Yesu. Malo le saili malo. Ia manuia le au mawai nā tunu utou te iei pe whao mātou nei nusila. Patalo fa inisi o lo asi esi mai fo I tono au kilani. Lo maua mai le tātou Paul Klame momoa nei te usanga e nei fiafi. Patalo fatu ma le ngang fia ia te utou nei fiafi. Manuia tiu te mawhaiva au mga luenga e maise o fuafuanga. Mea o mafuai o na malanga mai tonu au kila nei, ia to e taliu atu malmanuia I se aso, ia wha manuia le tua ia te uto umalava.
a fai fo steimi mo mo nei to ai fa fonga mai fa longo mai el tatu por klame nei o le tutu le Upega ile Loloto fa tol fa ta lo fa ya to e nei fiafi fa ta lo fo sunga ya sau to e mo fo le no e to e nga lulu fa ta sia e te tu o to le mamalu le tunu fa mi le tu ya sau nei fiafi ma so mo le nga wenga ya vi ya lava le tu ta lo fa to lava ya to o woma paanga masani al tatu por klame le nei o le tutu le Upega ile Loloto. Ia o la auto ona vole nei o poni fonti pe ona masani al tatu maftanga. Ia look forward lava foi ma vai ma mai nei fiafi ile toe foi mai mal toe am taino al tatu por klame valtus ia. Ia ile tel tulunga sa ngale mu me uma ma ia ile file mu le ngale le o le tua. Au whianga i fo i mataimi o malolonga, taimi o tāwhaonga, ia whaftai le tua o leo mwhawhontua te tai mailu tātu wola, lo tō soi fua ma so mātu wola. Leo mwhawhon tātu to e whailoai, whaau wau, ia tātou ngā ruenga mtiute e maise, ia o le Paul Klame pe o na masani ai, o le tutu le Upega ile Loloto. Ia na tātou umai lea fo i tausanga, le whaingo le tausanga, sa tātou ngata mai i le mata upu sfulu ma leono o le tusi ngā luenga. Ia, sa mawhau lava pe tatia le afa o le tātou tusi. Langa yes teimi e o i tusi a te tasi a Paulo. Ia leo lo whamtaltala mai e luka i lana tusi le ngā luenga, i le history. O nisi o vaenga o le tala whasolupito e kālesia pe ona whaatui nei Paulo pe o e kālesia laia o tātou amatai o mātu nisi o vaenga o e kālesia i Kalatia ia leu tātou o anga le atu Makedonia le la tātou tal noa i pe o e kālesia i Filipi, kālesia i Tesalonia, kālesia i Perea ia sa iala manatu whape se i la whatatia e almana tu whapea, te mantua leu foilele, ia, aua le tu whapo e vangal tātou maftanga, nei te uwha mautusia, ia ai iei lava nisi o lo o alo mai le fia mafuta mai pea, ia ma whaalongolongo, ma whaauau, le whaafonga, ma le mai tau mai i tūlanga o le wha solosoloina mai o le tātou tusia ngā luenga, le mea lava lea. Ia ua manatu ai ia o le ale whaasele mutuina i le tātou tal noa pe le tusia ngā luenga. O le whiawhira nei le ala tātou tal noa i le mata upu e sfulu ma le fitu. Mai le ave e seina lava o sumtua whawhene le whata waina o le tātou manatu au tū o le tusia lea ngā luenga na mata mai ai. Ia po se manu lau tī foi. O le tūlanga na o tā ua whapea. O le misiona o le malo le tua, e le mwhai o na tā fia se tasi. O se pawa, o se malosi, o se tūlanga mawalunga, there is none. Even principality of this earth, kingdom, and high position, knowledge, understanding, strategy, there is none can stop the mission of the kingdom of God on earth. Le ai se mea, e mawhai o na tāwhia, le alu o le vai o le tala le lei o le upo o le atua, i le lalolangi. O leo o pasi atu le tele o ma tāpu sa tātou whalongolongo ma o tātou maitawina ai, ma mauli mawina ai, le fiu, o lava i tupu, o lava i pulenga mawulunga, sanatirini, tai o le nuu o iuteia, o tangata whatupu whaalawelawe, o tangata loto vale, loto leanga, le wala tātou te whaalongolongo i le ni fiafi. Wa umantau mawhainga, mai le aso le Pentekoso, na matai lava ona fou mai, e le whasang tau mai leo le te Apollo e ta ofi, le misiona, a me se fo le visiona, ia ma le Great Commission na watu Yesu i on so, i auto wo.
Le lava foi la tātou te whaua wina mau tātou whalongolongo le ne fiafi. Le mtau tia. Wa tātou wa ai e. Wa uman tātou tal noa. Le matala atu, le breakthrough o le tala le lei. E ala le ngā luenga le apostolo Paulo maana au malanga. A mese malanga mo mua le o maia. No o tua le tala le lei a ngai le atu Asia. Lean tātou tala noa I e kale sia I kalatia. Le o mawai atu mai le mata upu sulfa lima. Na breakthrough ai. Na matala atu ai le tala le lei I le atu Asia. A tala noa la I le atu Asia. E le o se mea lai titi. O te leo tala noa atu I Asia lai titi. Le Asia Minor. I se vaenga po o se pito nuu. Ia po o se region. O te leo tala noa Ia Asia Minor. Le iei e ka le sia fo I e tono le tusi a whalinga. A leo te tala noa atu Ia Asia atoa. A taula Asia. Ia ela veai Initia. Ela veai Sainga. Ela veai Indonesia. Ela veai Rusia. Ma le tele o tunu. A le breakthrough leo. Na breakthrough mai le mata upu sulfa ma le sulima. I e ka le sia e pe on tātou whalongolongo I to tonu o kalatia. Pei o le ka le sia I Pistia, Anitioka, Ikonio, Lusa. Lusa leana join mai ai I a Timoteo I le au malanga, I le malanga lona lua. E le ngata foi lea o le ka le sia I Pereka, wa ni mea uma wa iei e ka le sia, o le breakthrough le na, o le alu o le tala le lei I to tono le au Asia. A o le fiafil nei, ia po o le fai unga fo I o le mtau pasfulu ono le tatu tala noa I le tatu tala noa Ia Filipi, le na ngata mai ai. Ia o le breakthrough le na, po o le matala atu leo le tala le lei, wa luatu I tonu Europa. To leo Europa lea e iai ia le atu e ka le sia I tonu Makedonia. E pe ele e ka le sia I Filipi, ka le sia I Tesalonia, e ka le sia I Perea, ka le sia I Atenai, ia po eleni foi. Tau li o le atu eleni po o vaenga I o eleni o isia pe o Atenai o le laumua lea o eleni o le si lea nuu pe le na lona tolu I eile e ka le sia na fatu e Paulo I tonu Atenai. Ia na amata na matala atu. A Filipi ana mua. Filipi na mua matala ile fai tutoa ile atu Europa. Ia na foi tatu silfia le metau Europa. Le la vea tu ai ma eleni la vea ai ma tele o tunu e pe o siamani pe o Spain pa Sepania ma le tele o tunu Europa. A le tatu te lole ta ua ngā luenga Paulo I. Dena tau tā fiofi lawa tangata loto vale ma le loto leanga. A fai tutoa ia na matala ai le alo le tala le lei ia I tūlangi ia po ia fo ia vaenga tā ua o le lalolangi o Asia ma Europa ia po me tau o continents de tele ia ai tu ia la le Australasian le la vea ita tau ma le Pasifika na sau muli ane viliamu ma moli mai ia le ngata foi lea na o anga I le tu isi continenta I pe o le atu Afrika na o lava ia I le tala le lei a le tatu te tala noa whaipitoa I continenta I e lua Asia ia ma Europa ma tala I whai tutoa I le o tatu wo I le fiafil lei. E se la le tau o tele usumtua whawhine pe a tātou mawai e le malanga lona lua lea, tātou te tala noa I wa malanga lona lua lea, tātou te len tātou amata mai le tātou sulma leono, malanga lona lua. O le malanga lona lua le apostolo Paulo. Sa iela na o malanga, le ua le toe o mapānapa le na o le malanga mua, a le ua sui le o malanga, o le o malanga la, o sila. Ia ai o Timoteo nga joina e le au malanga I lusa, le nau whaiatu nei.
Sila le matule fo sila. Sila sau mai Yerusalema. Selema fo le na no ye Paulo mapanapa avele mta upu le kalesia Antioka. Fo ia tul malanga mo ve vesi le kalesia Antioka. Ono le o onga le o ye tonu le kalesia. No mai matangata mai Yerusalema. Fa mai e tau ona peritome ma avea mo tangata nu ese matangata iutei ala le peritome matausil tu la fono no to a talia ile tonu le kalesia. Avel mta upule o atu o mai e malitali fa mai to ina fa mai a kopo le uso Yesu mata itai le kalesia to e foi. Al to e foi la lea. Sa ele au malanga to fa e tangata no e o sila. O ia o le witness, o ia o le moli mau. Na te moli mauina le fai unga po le unga fono lea. E le mamoli ina o le unga fono i o Antioka le mela i le kalesia lona lua. Po le kalesia le fatuina na mata inu ese. E fa maonia le fai unga o le unga fono lea. E latu sila ia wale utapena lo malanga lona lua wale o fatasi Paulo mapanapa wo panapa malona sionetei o Ioane Mareko anga ilisi tu ia a ua maua ilo i sila e ave Paulo i lana malanga lona lua. Ta ua tele la ale ni tangata o sila wa o se tangata o moli mawina fo ilona toa malona lotu tele malona fa malosi ye ile kalesia na mei ia la tatu o ye mei Paulo lesi kalesia e tu o lava ia sila i tonu no le Upega ai alu Paulo anga ia tenai ile moiloe Paulo le mafai e sila ona ia fai la ngaluenga ia fatu tuina sila mo le ngaluenga ina ia fai mafa wa so so ni pe au so tonu Upega ia ma Timoteo lean lesi lea au malanga ia kwa joina ele malanga lona lua lea ia sila ma Paulo ina wo atul malanga i lusa len tatal noa i le vaiaso a i le fai unga o le tausanga lente nei e fai ulan ta busulu ono wo ese mai Paulo ma sila ma Timoteo mai Filipi len tatal noa ai a le amatanga o le mata busulu fitu wata uai le ui atu o le au malanga e le meta o Amefipoli na amata amta busulu fitu ma Apolonia ia mataunu o toilo i Tesalonia le kalesia lona lua lea pe ono fai atu ile te talaina o le alu o le tala le lei a ngai i Europa. Wa uma Filipi e kalesia ia e tau e kalesia tu tonu o Makedonia. O ia kalesia tonu o Makedonia, Filipi, Tesalonia, Berea, Atenai, kalesia ia. I tono Makedonia. A ole isi la vaenga o le mataupu sumal fitu. Ia, ole atatu vava aia i le whaaso sola e seino le au malanga e le au fatu tua mai tono Tesalonia. Ono le vevesi na tupu ai. Sa watu ai la tua nga i le tu isa sae. A nga i le tu isaute i le aia ingo o Upega. A ole whai ungo le mataupu sulfitu. Wo o tua i le malanga i Atenai. Le lau mua e leni. Ia ma o ai malaunga i Paulo i tutonu Atenai e fola le tala le lei o le malo le tua. O le fai upu la e mua nga i le fai upu iwa. O loo whamatalaina mai ei se vesi sa tupu i tutonu o Tesalonia. Ona oni tangata i uteia sa latu te tee ia o onga e winga ia Yesu. Ta ue whapea e tolu le leisa pati o fola ai e Paulo i tutonu o sunako. Ia le tala le leia Yesu. E winga i le maliu ma le toe tua Yesu. Tolu sa pati. Ue sa whaia le whaataltal noanga leipe sa tufa ia i e Paulo le upo le tua. Sa whaifo ile le pei o se whaataltal noanga. Sa amai sa whaile debate. Mai manatu o le au tangata i uteia, ia matangata anu ese, ia mawhawhine tau aloha sa iai, finge i longa, ngai tau whawhine i longa, lona winga o ni tangata e mau mea, po ni whawhine mau, fo elele i longa i tu tonu le ai, nai ta ua mai ei nasi, umon tatu whaita wina.
o i tu ai ngā tangata ia sa Yesu nako i aso sa pati e tolu sa pati e tolu. A lato whaalongo longo ai i mata upu ia e mulmuli ane. Sa iei nisi o e sa awai, ma whaalongo longo sa lato talia ina le whi au o Paulo, ma te le tonu mwhatu o tua, le tata noi tu tonu o te Salonia. Ai sa sili ai, le to tele o tangata sa lato te ina le upu, sa lato te ina le mata upu, ala i le lato tau mwhaina i a whaise bevesi, sa ile mataua, sa ile loto vale, ina o lato whaalongo atu e le tusa le whiaulea, e winga ia Yesu, ma le mea la lau tau te whaia ma o lato wolai, na mafua yo na ngungulu le ai atoa. Na mai ale tolu sa pati lea e peona o ta ua, o mata upu a Paulo na tala noa i tu ai ngata i e tolu, o fine longa, o tangata i uteia, ia whapena fwoi tangata nu ese sa iei i tono sunako. Ai, wa o ia le tala i tai o le community, po tangata i uteia, e tusa ma le mele o tupu. O le mele o tupu, o oso la le loto vale ma le loto leanga o tai o tangata i uteia. Mo la tu whaatunuina lo ina ia whapena ona sa ili maile au malanga lea, sa ili maile to tolu lea, pu e mai, aisea, o lea ua manatu, o le mea lava e mauai, e sai mai ai, se i whaise wha masinonga i tusa mamta upua o oina, a waile tala whea ngai malo lato tel tununga. Ai sa lato mautino ina, o le au malanga, sa api le fale o le tangata i ngo ia sona, o le tangata ua whātua tua mali liu, talu le tolu sa pati le ana fola i e Paulo, le upu. O ei tangata ua li liu e peila o ia sona, o iei fo i mawhawhine i longa, o ei lau whātua tua, o iei tangata ua li liu li tala le lein, o la tula ia na amatai, le ka le sia i tu tonu o te Salonia. Ai o atu la tangata ia e pu e mai e su e mai lau malanga i le whale o ia sona. A ua wha sola e le au whātua tua, ia mai a sona. Ia le au malanga. Wha sola i la tau le waa, ma watu e perea. O le ala mea na whai e ni tangata loto vale, loto leanga. O atu la tau le whale o ia sona. Mau atu e ia sona, mau atu e meisi tangata whātua tua. O la tau ta toso mai whafo. Ma taita i atu i luma o le pūlenga e wha masino ai, pūlenga lava tangata i uteia. Whai e le wha masinonga. Po le alma o la tau talia i tangata ia no mai ma le neitala man leitala ese. Talia i o la tau ainga. Mai se walongo ina mai, o la tau li liu ai. Ia o onga na avatu le apostolo Paulo malana au malanga. O la tau wha tupu se tua inga se i le au malanga. Mai se fo ila o nai tangata ia. O ia sona, mana i tangata o na latu te pue ina maawe i le wha masinonga. Tua i fuaina, ma tua i pepelo ona o le latu whaatua tua, ma tau mawhai e whatu se tua inga, e wha ma ite se wha mtalanga, e na ia maua i se mea e wha sala ina ia na i tangata nei. O le meo tupu, o wha tupu ina i le vevesi tu tonu le kalesia, a i tu tonu le a ai te Salonia. Mai ia le whaitawina, mai o tua nai ame fi poli ma Apolonia, o na o leo i la ue te Salonia. Wa iei le sunako o tangata i uteia, wa ulu fale foi Paulo i ate i la tau o lana le masani, e tolu foi sa pati o la unga tuai o i ate i la tau i tusi, no wha amtala ma wha asino atu, na te tau o na ti ngā le keriso ma tue tu mai i e woti, ma ua whape atu o Yesu le nei o te wholawhala atu i ate o tau, o le keriso ia. Ua te le tonu mai fo inisi o i la tau, ma ua wha popoina i la tau i a Paulo Masila, o e leni foi o e matatau le li e to tele lava, ma sa o ta mai tai e to tele foi. Si finge i longa ia na ufa i atu e na nei, finge tau aloa, e mau mea. Mai leo foi pui lima, a o iu teia, e le whaalongo ua matata ua i la tau, ua foi lele
Ua ele loto tinga, ua whaatasi mai la tau manisi tangata leanga o e ta whawale, ua whaanunu nunu, ona whaanunu nunu leo i la tau, ma wha pisa pisa o ile ai, ona wheo sofi leo ile whalo ia sona, ua sa ili ia te ila ua, ia ta i whafo ile luu, ele i maua i la ua, ona whetoso mai leo i la tau ia sona manisi o le auso, i le au whaipule, o le nuu, o lo alalanga atu, o tangata nei o e ua whaatupu le fauwale le lalangi, uma, wa lātou wo o mai fo i nei, o talia i lātou e asona. Ua whaatu ese fo i lātou nei uma lava i polo inga kaisara, ua whai mai o Yesu o le tupu, o le tas tupu, ua lātou whaatupu ai le atu tuwale le moto tangata atoa ma le au whaipule, o le nuu o e ua whaalongo i nei mea. Melo fo poiva ua tu tongi i lātou ia sona manisi ona tu atu lea ia te i lātou e o ona mamoli atu lea o le auso ia Paulo masila i le pō i Perea ua o iai i la ua ona la uru fale lea i le sunako o tangata i uteia. Malela ua iele suinga i o ese mai te Salonia o whaaso sola e le ia sona ma le au kirisiano ma le au telitonu, ia le au malanga ina ia mei i lātou i Perea. Whaawau tātou whaamtalanga ma i le whai upo i se fulu o suma le lima. Aloninga, o lea lau i Perea. Leo tau nuu le malanga i Perea. Ma lātou mauaina aini tangata sa sili atu. Lo lātou nau e fia whaalongo i le whi au e winga i a Yesu. Peila le whai upo i suma le tasi. Mai le po sumal tasi ua sili ona mio le lei o ila tau nei i tangata te Salonia. Awa wala tau talia le upu ma le fia tele. Ua sa ili tusi i le aso ma le aso. Pe moni ia mea. O le mea lea ua talitonu ai ila tau e to tele lava. Ma sa o tama i tai e leni. A toa matane e to tele. A ua iloa e tangata i utaio ila tau i te sal o ila o i te Salonia, po o leo ua longo tala le au li ia i te Salonia, ta ia o tangata i uteia. Fa mai o leo ua lato fola le fionga le tua i Perea. O nao atua i leo i lato, ma faa oso i le motu o tangata, i lea mea, lona winga, o leo ua longo tala, o leo ua tuli loa, ua awina tangata ina ia tuli loa i Perea, le malanga lea. Fa mai ona wina atua i lea o le auso i a Paulo, a la tau o ifo i tai, a uano nofo i pea o sila ma Timoteo, o e na mamoli fo i a Paulo ua la tau o maia i Atenai. Sa iaisi na taimi sa mawhai ai o na whaile ngā luenga a Paulo, i to tonu o Perea, ai peite iane. O le fo o to e whaasola Paulo, e whaasola i Atenai. A o lea ta ua na tuua i pēr sila ma Timoteo i Perea. E na ia fiso soani i le auso lea ua maua i tutonu o Perea. E lo lātou whaatua tua. O se mea matau tia na tupu i le tātou whaalongo i le ese esenga. O kolupu i e to olua i te Salonia ma Perea. O se mea matau tia, o se mea tātou te maua mai eisa o onga e ese le matango fie i le vaenga lea. O le ese o le whaalongo a tangata te Salonia. Ma le whaalongo a tangata Perea i le fionga le tua. O le whaipo sumaltasi na ia i le whaupunga whapea. Ua sili o nā mio le lei o i lātou nei i tangata te Salonia. O le whaperitania o ngai sawele upu o le noble. They were more noble. The people of Perea are more noble. Their character. Whamai sili atu lo lātou wa mio le lei. Than the people of Thessalonia. Ma yesili atu lo lātou wa mio le lei. Ai se o tātou wa ai po le atonu ala winga o le upu lea. O le a mio le lei. Le fa mai i fa ipule sumaltasi.
le upu lea o le noble. Sue mawava ai i le winga loloto le upu lea le noble. E lua winga. O le winga mua e ave anga i le tangata o le noble man lo no winga o le tangata na whanau mai malona tu langa mamalu. E whaasino anga i tangata o ai ngā tupu. Le noble man e ave anga i tangata e whananau mai lava, peola mai lava, o tangata tawaloa, o tangata mamalu. Ia le whaunga mai i le upu, le lei, a mio le lei. A o lesi winga o le upu lea o le noble, e ave i le mea tau o le amio, noble character. E whatatau i le amio o le tangata mamalu. Winga lai lua mea, o le noble man, ia ma le noble character. Ai sa whaona ngā ina lai luka i lana tustu singa le whai mai sa sili atu le amio le lei o tangata perea. Nei lo tangata te Salonia. Whao ngā i lea luka o le whao punga lea. E whaasino i le tāua tele o le lei o le whaalongo a le tangata. Malama lama i le tāua o le whiau. Maia talia. Talia ina le whiau. E lua i toi ngā tangata o lo o whaamatala mai i tutonu o le vaenga lea. O te Salonia, o tangata na whaalongo le upu. Ae na lātou te ina le upu. Ona o le lātou loto vale, mataua, loto leanga, a o aungatā, whaingatā, ona uru fale, le tala le lei, po le mea moni, po le upu moni, i o lātou loto aisea. Sa lātou te mo lātou le fie whalongo. O lona winga, o le whatusa mai i e luka, o le ese senga o tangata nei, o tangata sai te Salonia, ma tangata sai Perea. E mo noble latu tangata i character o tangata i sai Perea aisea, o tangata sa whaingo fie o na tatala o latu loto i le upu o le tua. They were sensitive to the word of God and easily opened their hearts to the word or to the gospel of Jesus Christ. Tangata i te Salonia, na whaalongo na onai tangata, au le tō tele o tangata, ma tai te lotu, ma tangata mapo lotu. Sa lātou te eina, ma o lātou le fia whaalongo i le upo le tua. Tangata te Salonia, sa whaalongo le whiau, ai sa lātou le tali eina. Aisea, te o aungatā, le aisea o aungofie. A o tangata Perea, sa lātou talia ina ma le loto maua lalo le upu o le tala le lei. Sa ilo le ese senga o tangata Perea, ma tangata e Salonia ili tūlanga o lea o aungofie, ma lea o aungatā. Noble character, a o tangata popoto, po o tangata na whaalongo matalia. Pi whaasino anga ili tangata i eile mamalu. Tangata e whanau mai lava o lai ai le mawalunga ma le tūlanga tawaloa. Pe o se aloa li. Whatusa i eile tangata e poto lana whalongo ma o aongo fie. Ma i e whalongo mai loa le upu moni ma le mea moni e te tau ona te tala i elo na loto. Ai ale si vanga le sai te Salonia. Sa whaingatā ono lātou le taliaina, o le upu nopo e ave i tangata na whana nau mai lava ma le tūlanga ma malu e peo se aloa lii, e eise aso le ave ai matupu, i le wha solonga o le ai ngā tupu. Ai manatua, o Yesu o ia o le tupu o tupu, o le alii o lii, i le lalo langi uma. A whaila o Yesu o le tupu, o le lalolangi, o ia o le tupu au ngā tupu langa uma. E whaalongo i eitangata uma la tau te loa, lona si o whafonga e ala i lana upu leo lo a mai o le tala le lei, e ana au auna.
Ono lātou talia lea, whaingofia ono lātou talia. Those are noble people that have noble character o tangata popoto na o whanau na le tua. O aloli. E a mio lelei, ne wha upu mai I tuspa ia wha Samoa, o le a mio lelei, tuspa ia wha Britania, noble character, no winga, o le tangata e matala no fie lo na loto, ma o a ongo fie, I le mea e nateiloa, o le mea moni, ma le mea sao, ma le mea lelei. O le upu o le atua, o le tala lelei a Yesu, o le tala lelei moni, o le upu moni. A le mele o la ile au lolotu ia, le au religious ia, e le o se mea moni. O le mea e polonga ai, ma mafatia ai le tangata I le soifuanga. O Yesu la, o le tupu. Whaalongo I na upu le tangata poto, ma I talia. Te le ala se o onga tatu te maua mai I ape rea ma te Salonia. Le mea leo le whaalongo. O le mea mea tau o le se senga mamole la le mea o le ordinary hearing o le tangata ngā le whaalongoa ai matua le aia masana me maua mai le tala le lei ma le mea tau o le noble hearing o le tangata e whaalongo ma le poto whaalongo ma talia le mea moni o le tangata le na e mana o mia le taimi le o le tangata e whaalongo, whaamaulalo loto, matalia le upo le tua. Amen. Nana. O le momoti moteo o lona mata upu e tasi a lona whai upu e sfulma le fitu. O lo eni upu matango fie lava a Paulo I lona tali o Timoteo le la tu teo I le au malanga lea. O mol Timoteo o lona mata upu mua. A lona whai upu e sfulma le fitu e wha tau ia Yesu upu I whamai o le nei. Ia iai le tupu o le vavau po Yesu. O le o lo soifua pea. O le e leo vaia. O le atua poto e totasi. Ia te ia le mamalu. E dignity le na ufai atua nei o le aloli. Whanau mai a o ia. He is a noble man. O ia o le tangata taua. E le ia se senga ma le tangata e whanau whaalenganga. He's a noble man. Born again. Ta tia ia le whanau mai o le ai ngā tupu. E whanau mai ala lo li ia e whaasolo le ai ngā tupu. Ai tatu tala noa I le tū whaalenganga. Teimi e whanau whawina ai matalia le tangata. Le tupu o tupu ma le ali o li. O le teimi ai te talia I Yesu mai whao leina ai lo wanganga. The time, the moment of your salvation, when you are born again, that's the time that you are becoming a noble man. O le alo li'i o le malo le tua, o le ata li'i o le tua. Ai se afa maile mo mua le Ioane, le Evangelia Ioane o lonu fai upo e sfulu ma le lua. O I lato uma o e natalia o ia, Yesu, ma fatu tua I lonu suafa. Na ia watu ia I le lava manuia e ta ua I la tou o whanau o atali I mawhawhine o le tua, o whanau o le tua. Taimi ia e talia ia le tangata Yesu o le tupu o tupu, a veai o ia maalo li'i, o le atali o le tua whaale nganga. Why? Because you receive the King of Kings. O leo lo iele mamalu, o lo iele whao le tanga. Whamailea, o ia le o lo iele mamalu atoa, malevi inga e whaavavau lava. Amene. Ma nei e tele le mai e luka o ia upu I. E na te describe mai ele e se senga tele o e kalesia. Ai le ngata folea, e mai ele e se senga o tu I ngā tangata ma lato whaalongo. Wa le tele mo le tangata Samoa, ngā le whaalongoa. Ai sau le spukaringa, le spukaringa. Menga e le inga le ingi fua leo langa whaalenganga. Because he or she is just an ordinary hearer of the word of God. A le tangata e whalongo I loa le upumoni matalia.
Mea langa e ta o le tangata a mio le lei with dignity e ele mamalu o lo ele manuia talia whaalongo matalia le upo le tua. Alongo matalia le upo le tua. Sa talia le lei e tangata pere le upo le tua ma le loto wha maulalo. Ma le mafau te tala, open mind. Ma la tau sa ili ai ma su e atili. Ele wingo nei mea wala tau whaalongo iai. They heard, received the word of God with open-minded and eagerly search the scripture and see if this is the true message that they just heard. Ale sa wai il fai upuna sumal tasfema ya umana whaalongo, la tau talia, ai toi o toi sue. La tau toi sue, me ngā ja o le tangata poto, e whaalongo, talia, ai ko alu fale ko sue. Toi sue le upo le tua. Na whamai na whamai awa wala tau talia le upo, whai sumal tasi, male fia tele, ua sa ili itusi i le aso ma le aso, pe moni ia mea. Ma na ia, tau whape ngā tātou, whaalongo le upo le tua. You take it home and have your own, kango e ko susua, your own examination. Kango oe koe whailau review, koe whai koe susua le upo le tua. E kere susua, voile le whape kau whaisau tua inga i le mele, na e whala, e susua ina ia lenga te confirm le upo. Whamau nia sao le mele. Ai tupu ai fo i malo i loa, ma le atili o lou nau. Au nau atili ai i le upo le atua. Ma o le wha autu, lau baba ai le mta upu le. O le wha autu atoa le, o le mta upu atoa le. O le tāua, o le mafau ta tala. Ma le nau o le tangata wha longo i le upo le atua. Talia ai le upo le atua. Talia le whiau. Talia le whiau o le upo le atua. Le upo moni. Wa le sisi tala le lei. To ale tala le lei, ale tala le lei lea. Pe a whai tātou te kiliva ina e ese mai le mea lefa mai le upu. Only when we deliver the word out of context. Nga le moni leo le tala le lei lea. Pe a whai a elo tātou poto masui e ka kou me fia iai mabu whau le whai whiau. Ma le whai launga. Ai a tātou kiliva sa o e tusa ma le mea lefa mai le upo le tua. And then that will be the affirmation, confirm, ma sure il upule o le tala le lei, ai sa, leanga o le tala le lei. It's the truth. E mamoli na i e whaalongo tangata. Wa waina whaalongo a tangata, e o e whawhine i longa, ma whine taualoa, whine ia e leni e maumea, ma tangata nu ese, ma tangata saiai, na whaalongo, la tautalia ina, le upo le atua. Me foi le ese le taua e tele wa te mini ia o tele mai o onga o tele mai le mea o kula i mai le fa mai o perfeka kula i mai fa mai apostolo tu la i mai le leia pe fai in line align ma le finangalo le tua ma moni ma fa maonia mai le fa la poptonga mai so le finangalo le tua le sa faina al te mini o fifi loi o saufa o saule tele o me ese a le tāua lea e pe o na iei tangata ia. Whai mo sue. A ese le tāua le me ta o lou loa le me sao. O lou loa le me tau na talia. Take it. Take heed of it. Ma le mea le tau ona talia. Tāua ai le mea na utaua na fila ulaunga. E le matou fo i mafutanga. Ta whai le matou whapa ia ngā tofia nafi. Launga ia ne mia. E le mata alo le tangata neo ne mia. E otu i o ngā foes, e otu o ngā fili, alai lunga o le pā, alai whaila na ngā luenga, e otu tō via ma nge semu ma, da wali ina, e a foi e kau koso mai lalo sane pā lata, whai e sau se e kako o le mea langutasi, whai stato whonom tala no e tusa ma mei o whai ma lengi pā, o e whai a po o iese whaatangana mai a aritazesa ma mea uma mai sau, e otu ia ne mia, e whamai ne mia, e le mwhaona o luatu i lalo e le tu ua le mea leo te whaia a o luatu i lalo e whaile mea ngā ko whatau ua le mea ka o le prioritize wha mua mua le mea tauna wha mua mua. A ua le wha
tu ua le me taun fai il ngā le tua ai alu fua e fai le si mea, langa o isi mea leo ni mea le leima ni mea sao, pisi e fua ma consume le taimi ai le faia le fina ngalo le tua le me taun fai. Amen. Ala na una o fai atu ma o tua ne mi, o le tāua o le mamau le perception, mamau le iloa. La tu foi le siali o se mai nga lu foi leo ne mi le siali nga o le perfecta o le nuu engo ya se mai pa foi tau ele mata upu e ono alu ya se mai po le ase tonu po ale wingo ne me mai se perfectanga mai se ala o mga tongi tupe la uli le hanga i onge se mo san pa lata i le perfecta le tu se mai te tai le se mai o ne mi fa mai late sulu le fale o Yova sulu ami sulu le malu e la te ola ai ono fili. A o lai lo le leie ne mia. E leo se mea le te tau na fai. O le kongfiki. Ina ia soli ai ne mia le tula fono e wai le tau na alu fua le falo le tua e leo ia se ustaulang. A malama le ne mia isa. Mamole le leie ole. Mai loa le mea le anga ma le mea e le leie talia. What we call perception. Law, you perceive things before it touch you. You perceive things before you attach to it. Ke loa le mea e sau e leo se mea le lei. You can sense it. Ke loa e te langona. A tu te langona i raisa. Langa hoi tātou te masani le langona mai le atua. Because we are so get used to the sense of the Holy Spirit. Kako ke loa ile me leanga ma le me le lei, me sao ma le me moni. Amen. Pe lao ile il tātou ma nei o le men whaia tangata perea. Lato whalongo, boi, kau kia le upu. And then it's their perception. O lato ke perceive and they hear it. Mo le lato i loa atu. Po le ato i ngā mea le sau. Ai sau o le mea e matua i nofo le lei le loto ma le fatu. Wha amalia le lei ai le loto i le upua le atua na amai e paulo ma le omlanga. Lale men fai? Nale si mea taunu fai le o le wha maulano lo loto. Ave ese le nganga lotu, ave ese le nganga wha maulunga, ave ese le nganga e manatu e. Fo e le manatu a mea o se mea faupo se ale mea o sa wal manatu na. Manatu le na whai na i a te salonia. Wha mai o mea fau. E mai ko mai ngā mea fau o le mātu te no nofo ma. Ma le mea moni. Me fo na le el ni vai teimi e vai wha mai stangata o mea fau. Ko mai ma mea fau. Le e le o tu spa ia o le mea mai a le amatanga le upo le tuan paul mea da tau e ese kili vanga ese momolinga ese foi. Ia waves ma le sau o le tafe ma le fati mai o le tala le lei ese taimi ese awala e mai ai pau o le mesili mataua ia e whalongo po o le upu moni lea e mo fola ma mai e le tangata ua a mai le upu o le atua ia te oe ese la le taua tele ia lea o onga le peon tatu talitana noai. O le vaenga muli la po le whai upo sfulma le ono e o le tolu sfulma le tolu. O le la unga atoa lea Paulo, ia po o te tonu leo atenai, ma te ulia la atenai. Lea lano tātou ngata le whai tauina nei whamai, o la wahalu iei Paulo, o whasola fo iei Paulo. Wahalu iei Paulo i nai atenai, o atenai o le laumua o Athens, po o le laumua lea o Eleni. O le lotoi lea o le ai e pitosili o na tele ai fo i le mo le tupua, i tonu o le ai le aisa o Eleni. Ia o le ai ao, o le malo lava o tupua. Malo tupua. E le tasi se tupua, e ano tupua. E tu tonu o Eleni. A le lau alu iei Paulo. Tau nuu Paulo e tenai masa iei loa ai le ai o tumu i whaatangata. Tumu i tupua. Fa o sofia ai o ia ta tau au na ula unga i tu tono su nako la uli ia. Fola le tala le lei i le ai lea. A laino no fola na umalanga i o se ifso soani e nai kerisiano fau ia ma tau wha vaile e kale sia i tu tono o perea. La unga ma o atu ia Paulo na ua maua on lona awa noi a tenai tono su nako a tangata i uteia.
ai le ngata ile na ta ua mai na manofoanga fai tele ile tele o aso, ile aso ma le aso, i tonu le ayo atenai. Ai sa yese aso, ua o mai ai ia tangata o ainga ia o ta o epikuro, ia ma le au setoika, o tangata popoto, tangata filosofia, o philosophers, o tangata e malama lelei, e le ngata e malama lelei i tūlanga o mea tau wa o onga, mea whaasain kisi, afo e leni a mata mai el tele o nei mea, le ata mai ma le poto. Le ngata fo ele eilu lato malama i tūlanga whaa talitonunga, tau wha tuatuanga ese. No mai le tau whina watu ma, a matu le lato whinaunga ia Paulo e tusa ma mea ia wa ia wha longo wa o ai Paulo i tutonu o no whanga whai tele. O nei ule ina latu a vea Paulo i le mea tau o Areapako, na e tau i nā i le mata upu. O Areapako o se no whanga i e tumaunga, o le sio nei ngoa o Mars Hills, o se no whanga i e tumaunga. O i ave i ei e tangata e leni, ia po tai po skola po tangata i longa, a latu wha longo se o onga e fau mai tutono le ai. E ave i tangata ia wo mai male o onga fau lea. E whaatala no ai. E whaamatala mai ai le tala inga fau lea. Ia ona amatu lea o le lātou foi view ia ma foi lele mau mai ai miti lo ngā tutonu mtala noa po fele me tau un fai a le ale me tau un fai sao ai pe talia le ai. Le nā. Loringa la, o tangata ie o i lunga i le mele o Areapako, po o Mars Hills, o tangata sikola, o tangata filosofia, o tangata scientist, o tangata ata mamai. Na lātou whai atu le ia Paulo, se e wha malama mai le winga o mata upu ia ua ea o ina i tutono le ai. Aisa, wha mai lātou, e matua i fau le lātou wha longo nei mea. This is new. Ele ngata lai new, a ua vai, wa amata na wha se ina ai tangata Atenai, tangata Athens. Wa amata na wha ngaliliu o ele tele o tangata. Na ua wha longo i nei mea. O le manatu o nei tangata, o nia o onga fau, a o onga i e winga le tangata leo wha longo wha mai o Yesu. Ai le masani ei i lato o wa o lato e tāpua i tupua. Tāpua i me le niola. O le whai upu le lua suma le lua. Ua tua i loa i lunga Paulo. Matali loa e tusa male mana onga. Hoka le maanga i o le launga ngai ngā langa i le lava le taimi e whaitawai. Tu leo Paulo lunga malaunga atu, whamatala atu le winga o le atua moni atu o tasi. E sili atu nei lo o atua matupua o lo lato tāpua i ai. Malatu ale tale mataulanga o lo lato whai i tua se. Ai ua na o le tasi le atua moni na whaia mea uma. Ua na o le atua o Israel. Ai whai taula i le launga u whai atua i fwoi ma Paulo. I le amatanga lama i le whai upo e lusu maltoro. Ia na o sau fwoi le tau ai. Ai ova ai i le si malu i le pā o le malu. I le fata o le malu. O tau atua. O lo tusi e le upu. Mo le atua e le iloa. To the unknown God. Ia, nana whai atu i Paulo i le uli ia. I le whai upo e lusu maltoro. O te manao. O te whai loa atu ia te utou le atua le o te loa. I want to reveal because you are worshipping to the unknown God. O le atua e tau te le iloa. Ai se alanga o tupua e le niola. O mea umana whai e le atua. O mea o lo o tātou wa aia tu ia i lo langi nei. O le langi ma le lo langi ma mea uma o le sami e whaitau nge. Ngai whai atu, ngai whai loa atu ai. Whai upo lusu ma le whau, whai atu ai Paulo. O le atua na whai le langi ma le langi. O lo o fio o ia i le langi a o lo tumu le lo langi nei lo na mamalu. Ai whai mai. Ai le a fio o ia i se malu e whai e lima o tangata. Nei ai.
O le ata maila o le tangata ne o Paulo pe au wawa ai ai. E le amatanga o lana launga. E li amata Paulo le tau whaalau o tu ni mau mai le whenga inga tuai e tau prove o tuai i ani mea winga i tangata Israelu po se mea winga i le mea tau tuspaia. Le ai. Sa amata ilo na whailo atu o le tūlanga maua lunga o lo o iai o latu o langa tā puai. Tangata o le ai. Tau whai tau atu o le whai upo lusu ma le lua. Nera amata atu le whai upo lusu ma le tūru. Awa o uiane. Ma o mata ia o tau ai. Ma o mata I mepa ia. Ona o iloa atu lea o le fata o tusi ai. Mo le atua e le iloa. O le nei. O ia te o tau tā pua i ai ma le leiloa. O te wha iloa atu. Wha upu ia. Mai Paulo. O te wha iloa atu. I a te o tau. I can tell you and reveal to you today the true God, the living God. Lusu malfa, o le atua na whaia le langi ma mea o malava o iai, ona o le ali o ia o le langi, ma le langi e lea fio o ia le malu e whaia e lima. Lima o tangata. Au fai tau I le launga lea Paulo, tango vai o le lua se fulu ma le lua, fai po lua e o le lua se fulu ma le tolu. O lo fa matala atua I e Paulo, o le atua lea tātou te tāpua I ai, o le atua Paulo, lea foi tātou te tāpua I, o le atua I loa. He is a knowable God, o le atua I loa. God can be in our presence, God can reveal, God we can know. O le atua I loa, ele o se atua invisible, o le atua iai o ia so se mea. O le whaiupu lusu ma le whae o lusu ma le lima. Lusu ma le whae o lusu ma le lima. O nae whae loa mai ai, o le atua, whaalongo le mai o tau filosofia e leni, o le atua le o te tāpua I ai, le foi tā te tāpua I ai, pēr foi e whaalongo mai le fiafi. O le atua na te foai. He is a giving God. O le atua na te foai. Whaalong whaere le whaupu e lusu ma lim. E leo lima o tangata e au nai I a teia. Peitai. Ua mativa o ia se metasi. O lo o fōa whaalong. O lo o fōa I mai e ia leola. God gives everyone a life. Male manava and breath. Ma mea uma lava I le vao mea atoa, ua whaifo e ia no uma o tangata I le loto e tasi, ia no nofo I le whunga ele uma lava, ua na tuufo I tausanga ua tōwhia na mua, ma tua oi o mea la tau te no nofo ai. Anaia ia o whaupunga I e whaisi nga whaingita la I titi ao, o le fo le leo o fa punga I e saui ai fa mai la apostolo Paulo fa manatu o tuitangata atenai o le atua le e tapua I ma au na iai Israel fa pena fo itato e le tutusa o ia ma meo le fofanga e le tutusa ma aulo e le tutusa ma mea na whaia e lima o tangata, langa o ia o le atua. O ia o le atua maua lunga, o le atua mamalu. Whaia tu Paulo e ta tau I tangata umalava o na salamo a wā ua lata mai le wha masinonga. O le whaiupu e lusu ma le ono na iei whaupunga, e whapele whaupunga. Ua whaia fo e ia no uma o tangata I le toto e tasi. God creates everything. Lusuma le ono lai o lusuma le iwa. O loo whaata tau I le atua o ia o le atua o le fōwhanga. God is a God of creation. He's a creator. Mai Paulo o le atua na whaia tangata uma lava I le toto e tasi. Nā lai whaata tau e le atua
e Paulo. Tasi a mātua na tātou whāna nau mai ai. Ngā a tamu maewa. We are all descendants of Adam and Eve. Tātou uma o tangata tupunga mai a tamu maewa. Sau ia noa, tupunga mai ai, fo I whanau ma toi tupunga mai ai, ma ho mai lava le taimile, na le tasi lava. Tasi lava I tātou uma na whaia le atua. O le toto e tasi, whamai o le toto na tasi na whaia I tātou a tamu lea. O lo nuingala, a whai na whaia I tātou, mai le tupu anga e tasi, e te tau la ono o tātou tā pua I fo'i I le atua e tō tasi, o le na whaia I tātou. E te tau ono o tātou sa ili I a teia, mai Paulo, awa e leo ma mao lava o ia. Ai te loa whai tau il mtaupu lea. O loo e point le lima o le apostolo anga e ia Yesu ke riso. I le o le tanga ma le wha o le tanga, ma le salamo matalia e tangata uma le alo le atua e tō tasi na awina mai mo I tātou whai upo e lusu marfitu ina ia lātou sa ili ili ali pe ma whai ono lātou tau tango ma lātou loa o ia pa tau ia Yesu ai peitai e le ma mau o ia ma I tātou ta I tō tasi. He is very near. A so toi fo ia nga il upo lusu malono. E le ngata wha mai e tasi I tātou. A wha mai ua tofi tofia fo ia I tātou e le tua. Tātou te no nofo I le mea ma le mea. Wha te taua nga ele tūlanga o le ese o nga ngana ma tu nuu mai tu ai ngā tangata, ese. Sa mai ia no nofo I tātou I le whonga ele umalawa. Ua na tuu fo I tau sanga ua tō fia na mua. Matua oi o mea tātou te no nofo ai. The significance of diversity. Ese ngana. Ai ui le ese o ngana mai tu ai ngata ma lanu ma mea uma ma no whanga I lunga o whanga ele ua whata atia I ele tua tangata ese. Ai tasi ale toto. So we have to accept diversity and celebrate diversity, but at the same time, we must know the importance and significance of unity. A unity tātou umalawa le lolo langi I le toto e tasi. Tātou whānawa atamu. Amen. A lela ua o maltemi ngei, ele o toe atamu mai le amatanga, a atamu lona lua. Mo tātou whao leina ala le toto Yesu ke riso, tasi ale toto, ua tasi umai tangata ke risiano, tangata whātua tua I le atua. I le lalolangi. Whātua tua lo le tangata mtalia Yesu, o ia o le tangata, o to tonu o le ainga, po le au ainga o le atua. Tātou te no nofo lava la e le whunga e lele. Ese mea no nofo ai tātou. Ese mea no nofo ai au kirisiano ma au whātua tua. Ai tasi ale toto o tātou whāna nawai. O le toto Yesu. Wa tasi ai tātou. So, enjoy the diversity. Wane ngalo e tasi tātou. A whaila e tasi tātou I le toto Yesu, malona maliu, malona toitu, ma le wha o le tanga. Wha maila ia lea, o le tātou mata upu. E ta tau foi, mai Paul, e tau fon tātou tā pua I le atua e tō tasi. O le atua, o lo iei le ola. O le atua, na whaia le fōwhanga. O le atua, o lo iei le whaamunianga. We must worship one God. We are all under one blood, created with one blood. The blood of Jesus gave life to us. We enjoy. Kako ngofo e wile ese o kako I kalesia. E wile ese o me tātou te lotu ai. E tasi ai tātou.
Tasi ala au Kirisiano I luma o le atua ona o le toto Yesu. So ia la le kuskusi lima le si ekalesia. So ia la le whapeo ekalesia fouma ekalesia kuai. Tasi tātou. Ekalesia uma e whaatua tua ma. Tali tonu I le maliu Yesu malona toi tu. Wale au tua leo le launga Paulo mai ekalesia umatu ma le launga fo I. O le maliu ma le toi tu Yesu. All central. One essence of Paul's message is all about the death and the resurrection of Jesus Christ. And he will return. Mai toi fio mai o ia. E wha uma lana misiona. A watu I tātou le manuia ma leola e wha wawau. Weia saunia I tātou. E isi upu na ia I le whai upu e lusu ma leono. E tau mea I tātou. E ei foi le aso. Olo nuinga a whai tasi tātou. Tasi le tua tātou te. Awane ngano ia I tātou. O lai tangi mai le whi au lea a mai e paulo I. E whai tangata atenai. Te tauno tau salamo. Aisa. Tātou te o uma foi alfa am sinonga I tasi. We are all going to appear before one judgment. Whamasinoina I tātou e ala I le toto le ana. A mai e maa ngalo I tātou o tātou te eina I tātou o. Ifo I mea le langi, ifo I tupua, ifo I vai vainga o le nei o langa tātou te olai. Tia I le atua. A tonu tātou te le o ifo ni maa mani, ala amani, malela. A ye tupua o le langi o ifo I eitang. E o le loku. They go to church, but at the same time, they worship other gods. Me ka idols. Me ka o tupua o le langi. Me o mea whawhiawhia ma mea e whano ai leo langa o le tangata. Ai tia I le atua. O ai whaolo e se mea le atua. O le tupua le nā. That is idol means. If we define the word idol means an object or a person that replace the place of God in your life and my life. Me tau tupua o le mea e leisi ola mase tangata. Ua tuu e le tangata I le tūlanga o le atua. A ua ave ese le atua. Replace God. Aisa, tasi a le atua e taunta apua I ai au na I le tangata Kirisiana. Na le atua. Serve God with all our might, with all our strength, with all our hearts. E au na I le atua. Ai tūlo e tupua. Ianga pea leo atenai. La foi ei mal au o le whawhi kauringa. Le foi ei mal au iuteia I melea. Ta ape atua iuteia no nofo tu tono atenai e kari kongol kula whonga mose. Alai foi tupua. Alai foi tupua. Lai foi a seu. Lai foi a mas. Ei foi tupua. Tupua fofine ma tupua ma taiana ma tele o tupua lai wa tupua umanganga. Nga ave roma o tupua mai a ele. Tupua o tuina naunga, tupua o whaitaanga, tupua o mea leiniola. Ia. Nā alua le lotu. Ia alai foi tupua. Ele anga te le nā mea. Mroalo matua I le fitau ia le fina ngalo le tua le nā mea. Ia. Le nā. Te o whaitau atua sina vaenga I ona wha umatua I alta tum ta upua. Wa leo tatu tel noia atenai. O maila ia lea, suma leo no. Lo suma leiva, So whaitau mai le lo suma leo no. O whaifoi o ia inu uma o tangata I le no sawanga I lalo lo suma leo. Awa o ia, olo ola, ai tātou oi, o Yesu. Manga yo ia I tātou, o lo o iai fo I tātou, talu o ia. Pei o na whai mai fo I eisi o tau whatu pese, a wā o lana whanau I tātou, o le nei, ona o le whanau o le atua I tātou. E le te tau ona tātou manatu ua tusa le atua, ma auro, po se a rio, po se maa.
ua tala ia i le faiva ma le fuafua o le tangata, ia po o mea na faia tangata. Na faa pale le atua i ona po o le valea. A o loo feta lai mai nei i tangata umainu umalava, whalongo, ia sala mo. Awa ua faa tuwina e ia le aso e faa masino inai le lalolangi, ma le tonu. E le tangata ua tōfia e ia. O loo faa maoni mai ai e ia i tangata umalava. I lona toe faa tū mai ia teia i e woti. Bye bye. E alua ale lau ngā Paulo, e ta amilo mai a, e oto mai a Paulo, le resurrection, po le toe tū o Yesu. Ne ngata o le maliu, but always associate with his resurrection. He talks about this very important, two important elements of our salvation. O lea, o le maliu, ma le toe tū o Yesu. E awane ngalo ai, lona toe fio mai. His return. E faa atoa ma complete le faa o la tanga mo le faa naua le atua. Because we are still here. Le rapa tātou te i. Le atatu faa solo tūnga mau. Faa te tali ai le aso e toe fio mai e Yesu. Fio mai Yesu e fio la isi. Au fio te isi. Aya, o le mesile am tāua. Tātou o le toto e tasi. Tau mai a tamu. Mai le whenga intuai. Faa tāua le toto Yesu. Toto Yesu o tātou faa o le ina ai mata li ai. Yesu e avea mali i ma faa ola i o tātou o langa. That blood. That oneness. O le tasi leo tātou. I le faa tua tuanga. Faa Kirishano. E ui le se tasi tātou sum tua va fine. We are the body of Christ. Regardless of names and titles and labels and colors, denomination, organization, but we are one. Why? Because we got one God, one salvation, one faith, one hope, one judgment. Tasia. Toi vi ia le tua. Ia lo wa tua, to su 5 minute talatu, tatu leina. Fia walau mai, ana e walau mai lea, mai foi so manatu, mai so finangalo, tatu mtaupu ni fiafi. Lea ua tātou taltanoa le luatu le tala lei Europa, le ngā luenga nei au auna, le apostolo Paulo oka, sau tātou walau momua, talofa. Talofa lava. Talofa lau sunga poni. Ma ia tau sang fau, Antonina? Ia whamanu ia tu fo, iwisi masima tau sang fau. Ma lo lawar soi fua ia tol tina, ia? Ma o amai oe. Ia le mani ia whaftai. Ia le tua. Whaftai foi mole. Tātou programe mua nei tau sanga e selma nei ia. E whaataua ina ia te au ia ne. E langona lea e whaalongo matalia. Ia. Ia, o vai. E lea ngā le whaalongo fua, ngai arua i fua le taimi ai le talia masala mo. E selma nei ala matahu kuni nei tula lea. Ia, mai moni ai. O tangata ia tatonu le atua tasi tātou umai. Ia le toto Yesu ke riso. A whai ere tau tere tari tonu le mea. Ion tau ni wele o whaupunga ne sau iri. I tātou mta aupu. Tāpua i le tua malele ilo. I ser mānai o le. Mānai ka tātou pukarame a mata le tau sanga tei nei hoi tātou nei tau sanga tātou iai. Ai am. Malo lava fa malo si tato programe poni ai manuia na vala fiafi fa pe foi ai asau alo fa tu manuia le po ai tele lava ia te oltina ia ai tato tu fe loi foi leva ia so família le tu le fiafi fa tai lava fa tu fa ia fa se fo atalo foi le stato lau talo alo fa la sunga le fa penga alo fa leau ia oi malo ja. Maar weer kan zijn fout. Ja, van meneer Voort is een fout. Jongen, maar kom maar nog verhaal. Ja, alleen van Malo en ook jongen, kawakia en merlei.
Oh, ele so mga pawa falong mal ko por kalame kile ya ngamal ang lo kangak dai me ka kile ro kamal malamai ma kala angolo fam kalamai ma kwa kai do fu iskaka pe ora ngangal por kalame ma kama fo pe ye ya so ma ya so fa ku ma ku ai fu se me ka kala ye ka ke malamai se me ro fam kalamai ka ke fa nga fu se kala mana ya leli wala ngalo kala se me ka kile ro ya wala wakula malanga falo pa ya ku finga nga ko nginga nga wala wi tá te la wala alo fa tele atu pe kele de ko lo sunga mal proclame ngi po tai da to fe la leva yaso ya ka ko felo ya fa se fo foi tá lo felicitatu wala tá lo te vou poni tá lo fa check Amoy o malay. Ya, mulia. Pinuia. Pinuia. Ma ia faso mai ko so nga makako. Ko kan la mo yes. Tau tipia o ngole fia tal no tu si estemia le o kawanga so a. Ia po. Ia ro fom kala nga mai de kusire ate nai de. Ile kuore de iro era pa ponigo neko era kwa paulo ko pamakala ia ya ida katile ia o mala se hom kala kia poli kuor ave lo li ia paulo lungo le monga la tono fanga nga va ku kwam ko kia al mele fam kala ma io ai popoko kaka elengi kaka popoko le o ma kemi a io me u mai me ia fai kemi ole life fa elengi aka o so ko foi o ka tu si le mo poko la langi keni yo ka me ka ngau si ka kaya ka jus ya ka ke le apun me si o ko va wa ka poko la me ye kau malu loa ngisi kau so ele vai aso o loa e ki fari ai la mala malu o si so pa o ko pai postani aftai bala mai elo fatele atu ya manuia ka bless fa check ya fa ya ya na o te me ya tu isita tu blau ya tu tom fai mai tom fai ngai mole no blau mai pa e fi blau mai ya le na yo me foi ya tau ma fo fo ai tau le tu talanga le lenga o ta lo fai ngai vai ngai e blau o pe ya o na pa wai o nai vai ngai le fai ma blau mal ta tu por clame ya ai fa mai si o ri manta no ya ma ku ke le blau o tua ya ai na le fa longo le usio le fa longo mana ia vole fai mai malau mai fai loa mai e o ngai te tū mai tua mai lango mai fa longo mai ta po kala me o te la filafi mai tua le fai mai sau e mai stala po la se me so ani mai el tato mta upu ia le na e mo le no pe fi malau mai le fiafi ala el tato mta upu le fiafi se el taua au e pe ona taua fo e nisi o matu le faso le fiafi ya le tulanga o le ngaluenga nei tangata o Paulo na ngaluenga mai lava el taimi na wala winai Paulo ya e o mai lava i taimi nei o ngaluenga Paulo le tatu te manui ai no som tu va fini ana pala ai Paulo ana le ele toa ma le lotu tele o Paulo. E wa vaila ia ele tau o tele o le tatou, le wa silfia ma o tatou loa. O le amatanga lea o tonu Asia, le atu Turkey, le ka le sia kaltia. Talofa wa tatou walau, talofa. Malasa wala sunga. Talofa oile sa uno. Ia, fafkaya mo pokalami, iyo kai kawela vel mengale. O le tutu mai tua, whalu molongo. Ia, pia solomali, ia whalu molongo ia. Oile sa uno, whamu molea, oile sa uno. Pa wane me whamu molea la sunga. O, wa pia o irenga o ki, pauroa, ka wai ele. Le ai, avo o Paulo na o Roma, ia, whalpui pui e le lua tausanga, ia, ma o iale,
le whaasalanga ia Paulo. Le ana whaasa tauro i Roma e tana. Lenga kau ai e maa o, lenga whaasa inga koe ru kai le ai. Ia e wai tele, masalo e tele mea na whtau ai e maa. E lana malanga wa lele, i aru le tātou tele i o le malanga lon tolu. Ai mataulia na alu Roma. Na alu Roma ia mautia ia. Le ila pea o se mea o i e ale. Ai sa ieit mea na tau ai i ana malanga ia, malanga lona lua. Ia, malanga lona tolu foi le tātou tele i o oti ai. Ia, le o le malanga lona kodu. Ia. Ale malanga o i pea o i ale nga, ngale kai kalenga o le ale ke fia fisivi ai. Ka ngaka ia nga, koe kuma makakalo funga le ia Paulo, kaka ia nga ka fia Paulo o koe anu kai le ai mo wala makia longa. Ia, e ala le malanga mua le umong tātou tala noa ai. O Filipi. Filipi na le ana la matia ai le o lao. Ale na ave ia fal pui. Nen fal pui e fatasi ma fo ma sila. Ia. Le ila se la nga se ana ke roe koe kau a fungari e koe. O tali le tal no mai. Tumo. Oi tumo, malo tumo. Ya ele ila o power me ngo o kangaka nga aku fo ko Paulo nga le kau ma o me ka mai asi au ki le ropo asi e ale. E vo i wai o malanga long tolu fo le na la alu Paulo i Jerusalema. Ia. Ai o mai tangata pe ala le na i tangata no mai mo tangata fo i e la to me alo fa perfecta. No mai fautua ia Paulo e awale alu. E awale alu Jerusalema e latu. O lai fatali mai ia tangata e fasioti a te ia. Ai e fo isi mea o ana malanga ia. Ia nana oi fo ia pupu nga e misi ali tau ai maa. O le malanga mua ling tap tal no ai lenga tau ile apo ile vaenga na. Tei tu mua, tei vala umai. Le sunga fafpeki dea mo po kalami. Ia, le tu. Ia lavar kau sanga fo. Papena voi. Ia. E alo fatu. Ia, God bless fa, azu po. Ai mo tatu o no, tai fia vala umai. Le to e 5 minute. Ia on ai a foi le fiafi. Ale la tatu tal no ile tau tele. O fai to ia. Awa ana fa pe ile. Fa mahuni le tangata o Paulo i lona vala uina. Masalo i eise si fai to ia o le ale matala. Ele ngatala o le fai to le tatu tala noa ia na nei o le fai to i le atu Europa. Ia a o le vai aso fo i o le tausanga fo i le na te nei na tatu a mata mai ai. Matau mai ai i le atu Asia po Turkey. Na mata mai ai Kalatia. Ona matala le fai toa. E a matai ona whaasangsanga atu le alu o le tala le leia ngai i tonu o Asia. E mataulia la, o le tala ina le Paulo o fai toa i le atu Asia. Na mawhai ai ona ole o apostolo. Awa ole o apostolo Yesu. O le ngā lulue i le teimi foi lea i le centuri momo. A ole o amata e Paulo. Ona te tala fai toa. Ia o se whātei ta inga la. A mataulia fo le tangata ne o toma. A le tātu tala noa i le atu Asia. A mataulia fo i la intia. O le atu Asia. O se vaenga o le Asia. A o le ua matala le fai toa na alu ei toma. Wa o toma lea nauti mai tonu o intia. A o le ua tatala e Paulo. Ia le fai toa e mawhai ai ona ho laulia, ona ho le to surulua lea, so o Yesu, le ngata foi lea, pātolo maio, na alua ngai i le atu Afrika, maoti mai ai, wa e ngai i le sipito i le tua ngai i aikupito, o ina e na oti mai ai ia pātolo maio, e le ngata i lea o Iakopo, e le ngata i lea ia o ane te lea. Ua matala ia kontineta ia, po vaenga ia o le lolangi, i le misiona po le ngā luenga, wha mahoni na whaia e le nei apostolo Paulo. Aisea,
ia mantua fo. O Paulo, o ia lea na filifilia i Yesu e ave lana tala lelei inu ese. Whaingoina mai e Yesu le walawina o le nei tangata o Paulo o ia o le ipu. He's a vessel so that he can take his gospel to the Gentiles. Lena mawhai ai o na o le tala lelei, ma matala atu e le ngata o Europa, o Asia, o le atu Afrika, le ngata foilea o sasae, o le tua ngai i North America, ma le tele o vaenga ma kontinenta, e le ngata foilea, Australasian, le saua ngai i le Pasifika, awa ana le o le tala le i Europa, o i engelangi o le sia tunu o Europa, e le mawhai ona whaama ite le nganga o le tua, le loto o le tangata ingo ia Ioane William, John Williams, mawhai e ona fo lau mai, ma lona au tau po lana au malanga, i le au malanga, ma o mai e le tala le i le atu Pasifika. Le o tātou silseli, le o tātou fifia, le o tātou ai o mai le tala le lei, na vala o ina ai le apostolo Paulo, na te momoli atu inu ese. Ia, o le vaias fau, tātou te taltal noa ai, koronito lela tātou taltal noa ai, il vaias fau, ia, ma tātou wanga i ngai atu ia ngai i isi e kalesia, le alu lava lea ngai le atu Europa, ia, tātou vava ai a ngai e kalesia i Efeso, ia, tāsol solo atu ia se ia whapenao no tātou tau nuu atu i le kalesia i Roma, ia, o le kalesia ia po le nuu foi lea. Na maliu fasia ai pe no ti malitile ai le apostolo Paulo e tusa o lana misiona po le ngaluenga na vala awina ai o ia ele tua e Yesu Keriso na te whaia mo lona malo po le whirangalo le tua so e ia le tua le fiafi le ua umal tatu taimi ia la tatu whai usi te talo ma tau te whaaftai le tua ma tau te vi ia lava ma whanene atu i atu oe mwhaftai atu. Ma tau whape atu i vi ia lava lau swafa le tua whaftai. Ua whao maina la mātou mta aupu le fiafi le manuia. Vi ia lava lau swafa. Ma tau tui nātu lau upu le tua o onga ma me uma. Pe ona mātou maua le nea fiafi. Iau ngā mo i mātou. Iau ngā mo tangata mai mātou uma. Maisa le mātou whalongo. Ma ia whapena ono mātou talia o aua whionga pa ia ma le loto maulalo. Whaamnia iau tangata e le nei fiafi e maise fo i al savalinga e le nei tausanga atoa. Whaamnuia le tua fuafuanga e maise o tiute mga luenga o whenga iai e maise fo i ole toi fo i atu i ngā luenga. Whaamnia nei a mātou whanau i taimi o malo lo ma o onga. Whaamnuia i lau whai ngā luenga ia vi ia lava lau swafa. La watu ya te oelo mātou te maa. Te tai atu i mātou, mai se foi lau whai ngā luenga. Ia mātou ainga le nei pō. Maua le saunga le mō. Ia mātou toe, maua foi sawa noa le vai asfou. Tu mau pe alo wanga le leia i mātou. Nā le mātou te talo, e ala atu ia Yesu Keriso lo mātou li i malo mātou faola. Amen. Ia, o le tātou porklame na leba yaso Samoa, tu le Upega ile Loloto, i le whamoe moe, ia, o le a tātou toi whelo i fo, i le vai sfou. Ia, tō lua, ia, nai a tātou students, ia, o mau e lunga o le tātou porklame, ia, ai a whai e te fia, iai i le a onga e pe ona whasa lauma, whai loa wha fia atu, te leo teimi o le tausanga leo te atu, ia e te amalwai aso lela sa unea on tua e aile a onga fa tuspa ia e fa Samoa o le Auckland Pacific Bible College ia a fia li stala ia fia malama lama fo ia na valau mai le tanu mera pa fai
o e fia onga. Ke mo se amanoa e te ha o ina I o e moltu spasi ia lua te usanga mo le diploma ia a fia o ina o e wala au malta numera o lua tasi o lua lima lima valu tasi fa lima o lua tasi o lua lima lima valu tasi fa lima ia fai e te leo maua ia to e fa so tai mai sau ta numera ia mo lo sil fia mo le taimi tatu to e fe lo ai ras fo la to ona nei poni fonti fa so I foia mo le taimi God bless